Kitajci s kontrabasom su na ulici sedeli in razlagali si. Mimo policaji so prišli, kaj je tu? Trije Kitajci s kontrabasom. Traja Kitajca s kontrabasom sa na alaca sadala in razlagala sa. Mama palacaja sa prašla, kaj je ta? Traja Kitajca s kontrabasom. Trije Kitajci s kontrabasem se na elice sedele in razlegale se. Mame palacaje se prešle, kaj je te? Trije Kitajci s kontrabasem. Trije Kitajci s kontrabasem si na ilici sedeli in razlegali si. Mimo policaji si prišli, kaj je ti? Trije Kitajci s kontrabasem. Troje Kitajcev s